Biakamal ka Noro 9 TV channel anda manduni shanko snyak te rwandi goro no banyo ga yakel te garash mi ko ni ga gwasan paiwa ka kwijwa dan shal ke kolora la kolora te ka report mo pai no ngonta ma ke kwide ka ta danin chana kep ka ja ke ta danin chatwa ko ja ano gwasa me anjuin je ka maspini kana kwan la kwan me kan twa kan beauty jack ngai kono no take a beauty la na mo ke baje ko en kolora jeme mo na la je ka beauty jack na kwan me kan twa ke kwan me kan ta la gwa shala do ntama she liana te chumna kan ne ti shop ko jande gude kel ano ka peng nenen kono e kap re wich ka sa sudan ntama ka ne shop ka kin daro wiro kor ke lu jen badda gudun wan ci ko rajene ka gwazira no ka ne shop ka kis ke lu kul barawo te jamat antama wacha chugo kin daro do korkele de jamba dai dong wan ka needin konen ci yeken tesnien wa ka nid jen jogu de kelen tama ka kor gade pa cha roje no kan ne jen daro wi jok ana shi ne ti cho badag rodin maten shi pega mo shi kolora che jen kare wi ka so sudan en joye je ka mat pi ne me kan met kwan me kan to no chala de kanidin kontin la jipola pare wi ka so sudan no ka kor nin di shop ke ka kor tan jan dang ri dong wan la ne di shop baro la kan ne ka ta dan cha mes cha jalat ke je kip ta dan cha kwen ke ja ne di shop baro la ken liu ka kor tan jan dang ri dong wan ke jen jwe shal ka mo kolora jwe je ka met kwan me kan twak ken piu ti jak ke piu ti kantol chala do ne re wi ne dang badak ala kan tin dang badak re ka so sudan kai stand shop ka bakel ana shirme ka rewini ti shop ka bada ka kan shop bakel wa ne di shop ka kin dang rawi do kor kel jen bada dum wan akere de konen cha dop je mo ke cha ka je shop ka kolora en kuma sa sudan shikan laran wo let netin kontin ala jidwel wal kide la ku pola point let ken ko ba je mo ba ja kap chong cha ra mo cha jala ken ka do dan de je shop ka kolora ma de ja kap chong ga kana le na tin tama ka do bran ba ka chonga je shi ka rajo mo kana kwen le ban lat gwase me man dana shala da yicha karan kanti ala ren kanti e wicha sudan shi wich sudan shala do ne wacha te ne tin walong te sha mo ka bot tin wan kana to ya mo ka bodo wacha mo ka bore kur dana je to re ka sudan la kurs sudan je nyoko lutin ka shanka bada ka pai wa ron kin da jindang ro ngwan ci kom yer lo tin tama wa nyin kan ka bodor ka man shal ka wai nal go tie karan no ci de me shanga me shanga dan ci kan boko ne kare nyal wa chu ma chu bin pen ka sa sudan lo cho na chu ko mo ka bot rai kem kan wine en tama chala do ci ne dum wan long ti jibbo na ci ka were wo jamo wa ci kume mena kume sa sudan ci kan ne kon tin de nawret kene de kontin de na moy ka wal ci gan kan rai karang ko bane de kon be ko mo ba ka muc ka wal to be kan ka mat ko de panken de ka go wa kor we ga mi de wa ne dial ka ka bodor ta makarang kanti ne dial ji sudan dial ko ci kor dit wa bu lo jok enemi o si mal cheben ke mi si kor ro da kapchong ko na wa ka kor pen dong wan tele kor mi mo to baran wa kor se dire long jene ngwan lung kan pa dia le kon ne chop ke kin to ku dang bada go jen de ale 850,000 people shi ga ban ci kan bor ji kan ngok ci ban ku jere sa sudan ten lo de kam ten winimi chala do ne me jen ndanan to kire ga danan to ka border karan kanti ka ta danan to kor ga jere wi ka sudan lo ngode telemal chala do ji sudan ngwan bala sa sudanis to ngwan ci ga katum me dan ci ga shore no de na de ga lunjok no anyok bo shala do take ramkel mi kwelo akos mi jen bare we ka sudan awa cha je dwech kumin chalka rsf kiri content dot chalka rapid support force wache kan guda pastor me pastor dun sa sudan shi kana dwech cha rajo mo cha ja kwen
lera joga bana kwen gwasa me kwi mal ga manana chawla ra yuke Kenya kuma South Sudan kana bon dial ke part ni dial te cha banyrara malka ngay yenen wa tekan ka duomo gwa mantama ko de mal lera ben te roj mi chakulat gwasa me ditin ko kena kontin chi mandan lero chikana gwit chikano mal lat ga mere yuke Kenya ke mi chalka to man peace initiative kan mu te cha jale da gwa la to ko lo te ram kuro da kamit ke taram ya iro da ke ko la politician ke kwar kan be chene ka dungron kin dar wal badde ge da ne chepen kan mo midten wa ma la to ga ne chen cha wa to ko dor cha wa to gwa de la to ko chen bokulo gwa wa ne ko ne tin la so Sudanese politician de kan ta kamal kam ne ken ko de mal mo derben kama we kana shikan te commitment ke shikan yet pinya no be malbe bere we ka Sudan tel mu gamba to ba chene ka male dana sha kolat koron kin da raw widi wal badak ci kawraji mo ci kana kwen ko gor ka jengo de mal da bere we ka Sudan an malat ke la mal lat ke ka tuman peace initiative ke Kenya men kwa mediate ji Kenya ki kwar na la William Ruto mala kwar Kenya wa gwe je no be malbe ten dum do wa tiga ne disha gagrar shi manga yana no wa espele mayo Simon Gadojwal General Simon Gadojwal wa kana wote en gwaza mam kana shol ka wajen jalib ka ko baje cholten en rey kuma ka no mon jen ko lar ga jen mu ken chane dialen kontin atila ji South Sudan chetke ne ko na sha gagrar mu te sha ka jako biga ben gwasa me ke biga ben ka tuman peace initiative na gorke watal mal be ben are we ka Sudan jen ko lara be mal be fail ke mal che bedeten na me sha kwen ka kwi laratin konte lat ko rin kwi mal ka re ka Sudan kana tar rin da na shala da wone dial de ka ri re ka ta dan en ba kwin gwe ne ba la ke je ka ron kin dar wel won kin da jan dang bakel ko mo te shi na tigari ala ka ron kin da jan dar bakel tel mal mu gambe to re ka Sudan cha mal cha no mo sha de kwen jen mo kwane dial tamre ka Sudan ko ajogo no na gamal shwa goro kore na me sha kwen kane dialan kontin gorge jeno de kan lare ka tin lat ko ki mal ka Sudan de kan ling aja nan gor de nyo yakel en ban nyo jika me dodien ko te lare ngwan te ten en bi ta mal chuje per we jeno subscribe ki bi nyo anas ko ken